Umcimbi ukhuzana umfokaMpungose bekade eqashwe kuwona-ke laphana-ke ngenxa yempucuzeko. Bafowethu, ngicela ukuqala nginibikelela kwisiqiniseko esemida. Baqala ukusijoyina kuleli khasi-ke ngicela benze ubulungiswa-ke bagcine sebhatsheni ka-subscribe-ke kuphinde kulike la mavidiyo-ke enginenzela wona. Ukhuzana umfokaMpungose-ke laphana-ke udume kakhulu ngendlamleze emculweni kamaskandi-ke udele umcimbi obizwa ngephinifa igama lawo-ke laphana-ke ngenxa-ke yempucuzeko-ke laphana-ke ukuveza ngokusobala-ke ukuthi impucuzeko-ke ifuna-ke isikhathi sakhe esiningi kakhulu-ke laphana-ke uthi-ke impucuzeko futhi umcimbi-ke okholelwa kakhulu kubalandeli noma-ke abalandeli abakholelwa kakhulu-ke kuwona ngenxa yokuthi-ke laphana-ke ungukamaskandi ekubeni-ke umcimbi futhi-ke omkhulu. Ukhuzane-ke lokhu ukuthatha njengento-ke edinga isikhathi sakhe esiningi kakhulu-ke okumphoqile-ke ekutheni-ke agcine-ke amanye-ke ama-event-ke aqashwe kuwona-ke asewakhansela njengomcimbi obizwa ngokuthiwa iphinifa obuzobu laphana-ke e-ICC. Ukhuzane-ke uthe uxolise kakhulu wathi cha akeze ukuba wona-ke lo mcimbi ngenxa-ke yokuthi impucuzeko-ke idinga-ke isikhathi-ke sakhe-ke laphana-ke bafowethu. Abantu abaningi-ke bahlabekile-ke umxhwele ngalokhu-ke ikakhulukazi-ke ithimba labo-ke laphana-ke bempucuzeko-ke njengabo-ke omgcineko laphana-ke njengoba bayazi ukuthi-ke abaculi abaningi-ke impucuzeko bayithatha-ke njenge-World Cup yomaskandi-ke laphana-ke nangunokhuzane-ke edela-ke okukhona-ke ebese eqashwe kuwo ngenxa yokuthi-ke laphana-ke ufuna impucuzeko kuyenza ibe sezingeni-ke ngokuzilungiselela-ke kwakhe. Asazi-ke bafowethu-ke uma kunje mina ngifuna ukuzwa umbono wakho laphana-ke ukuthi-ke kuthini-ke ukuphala kwakho-ke ngalolu daba-ke. Ukhuzane-ke ukhombisa-ke ukuthi-ke impucuzeko-ke uyihlonipha-ke wedlula yonke imicimbi abhekana nayo uyayihlonipha, kodwa-ke impucuzeko ibonakala-ke ihamba phambili. Bafowethu ilezo.